Midi ade darling boy Piero ene matenase a medi dwumadie no eba na enya asam keto akra 98.3 ya de ba exclusive ya beko brekum Chelsea fo aso ye ya beko akohwe ne ma ekoso wo ho ya bebo awura ho House of folk and Pobiman ade na ekoso ewo ho anwumre ya de monsem e de bebremo technical team ni nyina ebehia management ne board dabei ade asem na besi ya de monsem e de beba na usu ohu sane enema esi ekọ House of folk nkoma ebe koso nyina ya de beba na musumo hu sane enema si ikọ player bi abonitrimu po se webe mantiwei eba na wieye na onte enye ohuniema bia Silver 98.3 obetimi ateki club on on yedimu nsem ebeba na musumo hu sane enema si ekọ Asante Kotoko enra game no against Karela ankoyie insembe na players ne ka per report ame gadani adeade na players no ka ansembi me de betu monim the latest on Richmond Lamptey latest monotian me de beba yes me de beba pa tambe na Kotoko team ni be duru krom ha ya de munsem e de beba Ibrahim Moro nso nsem wa ha Ibrahim Imoro e ho nsem e wa ha wa sign ana on sign ye me the update bibia e de beba yes exclusive brekum Chelsea ohona me shase free brekum Chelsea me catch say coach Christopher Enin still onya appear anya onya nduru brekum na report amekada ene se nyankopon aya aduma edatena ena coach Christopher Enin ebe piemu ewo brekum nyankopon ya aduma edatena ena coach Christopher Enin ebe piemu ewo brekum onsa me ka chen dada se ha se djuma no nyinani ha se djuma no ka chere no 3 FM se onyinani me de na ka me percent ke de ma no bet de na nyama si kono ne twa se oyinani ne twa se oyinani na ode assistant coach yes makache dada se ode assistant coach akwa koma brekum Chelsea for ama oma ginatum assistant coach no start adwuma with brekum Chelsea na edatena ena nyankopon ya adoma obekwa akopiemu ewo brekum ema meka assistant coach no nsam ede kiremo ana ni profile no FPA ni CV no na enya keto akra na emupi pa Silver 98.3 FM eno so ensem eno no eno ye brekum Chelsea yes Muhammad Bashar and phone na ana me hwaso de yama ade o nti wadaroma why assistant coach no yes Muhammad Bashar Ogba
Mohamed Bashar Ogba ono ena ye brekum Chelsea assistant coach sia me no kase me kan onsam kakra e de kire mo license A CAF license A and our CAF license B CAF license C ni nyina coach no e will become a pa enye asem ketoa wa coaches bebre teams bebre bi o just here Tamale City mu nyina wa coaching Zima Kotoko wa coaching Starlights 98.3 FM me de onsam edemamo eno ye brekum Chelsea assistant coach coach Christopher Enin ede ema mpefo agina atum enso ewo ho exclusive se siame no kasei team no ehase training ase 3 p.m. ewo Pobiman team no training ase 3 p.m. onsa no na me ka che se team no nam kwema omo konkran omo koduru nkran around 3:34 thereabout saa time na house of folk every techiman ekoduru nkran na ena newly appointed head coach coach Abubakar Watara Silver 98.3 Abubakar Watara ena mpefo edini kopiemu ewo Pobiman na officially omo introduce no edina tre technical team ena playing body no ene due ya ewo Pobiman team no share training ase 3 p.m. ena omo share so sa tama coach Abubakar Watara ede pen esi paper so no osa bunikatem ede kopiemu ewo La Côte d'Ivoire okopiemu La Côte d'Ivoire no okohwe AFCON final between La Côte d'Ivoire and Nigeria okohwe final ni bi yes na enra ena obepiemu ewo kroduemu ase ena enu ti na ma House of Folk friendly gamer omone Techiman 11 Wonders boy no coach no entimi amba me monitor team na omo boy ewo Techiman no sa pepepe ena sitie enti coach Abubakar Watara ekopiemu wo La Côte d'Ivoire ekohwe final ni bi enra obepiemu kroduemu hasei enne omo sa mreme no kasei o Pobiman yes o Pobiman Alaja Kambi as usual ene honorable Vincent Sowa Odotei introduce no ede no actually playing body ene technical team no se efri enede ko coach Abubakar Watara ene be mo trene head coach ede amamo enti coach kasa monna says awesome da Monsore 5:30 awesome sorry ye baba training 2:30 awesome mo adhere to the coach instruction winning sama mpefo be ka kire wo mo Pobiman ene enumere ame na okasei nti coach Abubakar Watara yes some introduction e koso ene players ni nyina jana nim ena omu introduce no to a player who peda won say yes my name is Darling Boy Piero me a defender na wa peda won say na wa bodin na we so apeda ne sa me did Kevin Osesibe me so me na me bo House of Folk 5 na also yes ni abo nsema ma papa me so me did Sarifu Ibrahim aka na me contract ewu enti me so na House of Folk no me boss set pieces ni ade ma omo ni abo nsema ma papa me so me did Martin Kakari me so na mrabi House ne Kotoko me be share consolation no go ye tosu mienu no me so me bo Bonkuma yes offensive midfielder
aha ni aboye sama papa me so me di Kofi Agbasima ai me free be chemba ye nche me so me na me ne Kevin bo for M5 no okay yo ni aboye sama sa it introduction e koso ewo Pobiman aha sa ena esitie enso ewo ho House of Folk technical team ni nyina including head coach House of Folk technical team including head coach Abubakar Watara and the two assistant no Abdul Rahim Bashir yes and a second assistant so Silver Thompson FM omo including goalkeepers coach physical instructor omo nyina na physical coach ebe kabom eda ya woda ena ebna echena wukuo ya woda omo kwa kopiem ewo World Trade Center yes omo nyina kopiem ewo World Trade Center na officially yaka omo nyina bom se yefurukromu ade baako mu na mo kwa ya adwuma no second round yi a eba be hyasie 23 February no dia obetra bench ahead mo coach we Abubakar Watara enti mu nyina mo support no na mo nkambom asem obeka chemu bia mu ntie enti omoko World Trade Center no we ne ebeka che mo medika ka che se coach Watara se league no enya ade se obetimaje because osese ogia hallelujah 8.3 be wangia enya chinchina atwan se league no okwa akwaje enti we ni nsama akache board no wa bra day na omo share board na o de pen see paper so no aha enti sa na tie o se team no onim team no afa na oba behwe team no enti ene team no ye training ni nyina na o hwe o monitor sa eni ade enti we ni nsama eno so ewo ho enti daya wada team ni nyina technical team no kwa akosia board no ne management no na nsama ewo ho bia no omo de ato omonim na bibia so etimi aye kama pa enti we nso ne nsama ewo ho House of Folk ai omo ka kire Eric Oforenchi omo ka kire no Silver 98.3 FM omo ka kire Eric Oforenchi explosive se omo be ne surgery na surgery no besine surgery bi anko so besine surgery bi anko so ene House of Folk omompe asam omompe ne totom pene no a manti bia omompe se be se glass na wakudie ni bi manti bia na omatua branch ne salary e de amano na dam kunan kunkrom branch ne second round registration on ka ho yes me catch o dada first round na me catch yourself for rentwi ontimi mo ne nan no kotodwe no aya bibia oho inti second round di Silver 98.3 FM e dey free the registered players ombesi akan dia ma omonim abrante ne din enka ho one Richmond ayi makacho dada oforenchi dia ne ye pra eno na House of Folk mpefo omode ne echina yebeye ide amount surgery no yede wo beko aha yebeye besine surgery bia nko so report amegada ese abrante ne manager no ne bonjo so kra ai abojo no nyantoyem yes abojo no enyantoyem ne bonyo so se mabrante enya se salary na modema no na dewu na emom ne djuma oye eye ball se amutua salary ne ma na ne contract ne koso pe na surgery ma anya ma na abrante na no be kire no
yes nti Silver 98.3 FM sani ebesi enso ewo ho omo twa till the end of this month omo humpupuye bia ene ye nyobi ene kumantwi bosi ako ene diniti ekoje akyerema nti eno so ne nsema ewo ho a mede emamu yes Eric Oforentwi ene ne manager report amega dan say omunye happy kra omunye happy kra ai omode ene say omesi akan nti eno so ene de wo ho a mede emamu yankoyanim Kumasi Asante Kotoko 4:30 p.m. ya ena team no elande Kumasi Claudio mu asei otwedi amponyankopon do ma ba beduru asundwem kama yanti boni bia nti o ma ba beduru after say omoko testi defeat ewo eye Tamale Sports Stadium no Karela eyi omo free MTN FA Cup nim omo free round of 16 Kotoko nka ho biem na ene enwumere ya 4:30 ena omo arrive ewo free ewo Kumasi yes sisi ameno kase team na arrive ya modwojo omo ho pa na de tie ne se Imoro Ibrahim dia no Imoro tie nkofo omo tawochi anase omo yodium no ye careful wano okoha be ekokase no wabaha abekase okoha bekase no wabaha bekase Asante Kotoko ema o contract FM Imoro Ibrahim Asante Kotoko ema o contract omde ma ono sika na ewom a month na obeje eye 8,000 Ghana cedis tetu sika no 8 million na new currency eye 8,000 ena o se dabi contract ye de ma ono na ye 2 years ehemu se 2 years na o se senkaya half season ena ka obabo de anka 8 no de enkaya okay ka obaje tenye pa Imoro 8 no ka obaje na eye 2 years de wadaroma kamofo kakra nka ho ena mo bargain ya back and forth sa mo bargain ye e be ma o say e de kakra be ka ho e be ye di say the amount ena mo arrival ye 10,000 both parties ubeka say last week me be catch us say Imoro ene Kotoko agree with 10,000 a month wajia tum kama bibia ye fe afa in pay for ho omun kabi shem omo dwendwe ho ekwanya omefa so aye contract no e de abrewa e shem 10,000 omo te ya o se o manager say still 15 we still 15 exclusive se am no ka say Imoro ni manager sa contact Kotoko say chairman unse onu me kan 10 time na me ti ase no me manager ejene ho na no me manager say 10 ni so nti nka ba yanka nka mo de 5 no be ka ho a na nka 15 na nti adaroma sa na me manager so aka che me nti ase ni deal no ase Kotoko eya dan omochi de metete no Imoro deal no Kotoko ya dan omochi because ase obaha bekase ase eya ye bibia ho nti Imoro deal no bibia ansan kremu a ase ebe something which is there at the amount nti mo ana mo busa Imoro no
we any the megada the mamo yes Imoro otiasie se 10 atiasie Kotoko eye contract for fraud the amount omudi shafe o say no 15 Silver 98.3 FM I say eya ya bibie ho nti we ni nsem a me de mamo na Richmond Lamptey because Imoro de no on say Imoro de no per reporter me gada no Imoro obaba the first one no ena enkomo bi koso between one former CEO na Yamponsa wo o manager ene na Yamponsa di enkomo former Kotoko CEO asese a wo sherifi sorry owo Moldova ya ekoba oka kire mo se okoji timbi ntimunya botemo twentwen so okoji timbi e Moldova o de dollars it is okoji tim ni pe mo Kotoko start processing for registration mpefo rewremu ama ade no atom kukuro afi ade kyen mobile mo ka different story Imoro ono manager no monya bibi mfa ho why say ebia Moldova na mo pesa mo kwa na mo aka otiase na aye fefefe pa na nye se ene echina enti dia aye ni no Richmond Lamptey yes blasters material Nyana mbeka kire o se Silver 8.3 FM Anasa amwo Libya Anasa from Libya and the offer by $100,000 Kotoko force a day a day a dia asem kurani a day 100,000 obi okowa afcon aba wa she blasters jesi otaki de da yu mu kama etwetwe wo mu bi o de yi ba o say $100,000 masa mo fa mo se kan ko 100 a nke wo mo e wo Kotokom Kotoko fo pay for ka kire wo mo Kotoko fo pay for e ma o ma no so mo pe $300,000 muntimi a monko na eno na branch no salary no ena na pusu no say boys no mo blasters ne ba national team na dollars ne ba amhu dollars na omho moa no wo mo se ayi no I say enti ana asafo no ka say mo wo player no mo player na kasai 98.3 FM $7,000 to $8,000 initially mo ka 7,000 na later mo ka 8,000 to na wo me so na me ya ayi o me da ebusua ni ti o me no enti eno na mpefo ne tena se opanyi on se Asante Kotoko no aye bia ma wo yesa wo burunim odi akoduru burunim ti wadaroma Kotoko ati tafo ya na company ma wa ena blasters ye freo ntiase nsem mebiri ka ho bet enye ho na meko enti oho ena branch na atiase kama abrante de se Libya no watwam onko nemum obetena se esiakan diama Kotoko obesai extend 2 years mpefo bia bam any spiritual fathers bi ni ade 98.3 FM omo tia abrante na tena se abrante na tiase se obesi akan extend contract no nemum enie ye tuato ni die tuato no me kwa de reporter me gada no sa branche no na oje 4K 4 tower a month yes ofri ntala ise bae no so that na ntala ise komwo ho ni ade a to ofri ntala ise ba Kotoko no na oje 4,000 sisi a per reporter me gada no se mpefo pese omu tuskanim but I say I don't know ya some bankaye dem mpefo adwene some man pa de na mpefo adwene 50% what you say
nkomo de 4 beka ho de 4 ebeka ho but nkomo bi kura meti ye kura nkomo bi kura meti ye kura no boy no kura de nkoso nkaye odi eye 8 ye enya hwe 8 ni ye Lamptey wa ya de echitafo mommo na baso mommo na baso yes asa Kotoko fo pay for some 8 at the man 8,000 eye pa eye a month 8,000 eye Ibrahim Moro ukwa ha say ubaka say 10 or say 15 oti ase unia Lamptey also obeji 8 eye pa 8,000 ti bibia be kama nti eno no nsema e wo ho no we am semde we see finally what ase Lamptey ase so be stand 2 years e dia ma Asante Kotoko na sika ewom no na maka kire wo no nti eno so ne nsema e free Lamptey asoye me de mamo oso onko Libya na unu say 100,000 na ka Libya for so mo de ba na kura no say internalize omo 30% kura wom omo 30% wom ansa na training and development fee bi o ti ase na Kotoko benya say Kotoko benya say mo anasa mo be fa Jonathan Sowa wo be de ma de ne koy 500,000k and score ko ba betom o ti ase sika na ba betom kura na Jonathan Sowa ni division 2 no kura no enso twen 30% bi o ti ase almost omenya o 30% free 50k ma eye pa be at least 150k bi de enya bad o ti ase 150k division 2 guys football pa de yo Yankopɔ bie kwan ma pa de eye pa 150k from division 2 e wa Accra enu ye Jonathan Sowa de no eno kwa no mate say ase enko ba president be e de beba o de beba kakra emunya abotre o ti ase me papa Moses Parker de ono no onni usika de o deserve no de bema o nti eno so ne de efiri ho ade ba nti Lamptey wa ya de miemo abaso pa se wate ase se wo be extend o contract no e de ama Asante Kotoko bobo eku no sky wom no eye 8,000 Ghana cedis titewo 80 million ena mpefo ayo madwen se omde be ma no omatum by 50% enye bad kura enye bad nti eye pa nti we ne nsema mede boy chire e de amamo safiu nsem bi wo ho safiu matibibi etena osa mede ba yes safiu nsem no etena mede beba one eye wei Safu Taylor nsem bi wo ho etena 98.3 FM nti de adure de ase de da ye koso ya ni pitri